Coko atu menjahit ke? Ndak nampak ujung ni den dia. Atu lah udah cucunya lah dia udah. Calian di kau ya. Apa kau tak pakai ketek siapa kotok udah ke gini ke? Ni lah panu di bajai aja, ndak lah kakete. Balik iko lah bajai, balik iko lah bajai, balik iko lah bajai Caliannya pia kau le tape kau Je mato kau sawana na gadang. Nanti ni calian lo. Tunggu kiri sikit dah, kiri dah. Aki ke kiri. Ketek seketek dah. Masuk. Alu le dah, ke bawah seketek dah. Asa ke bawah. Aku dah, masuk dah. Masuk. Ului-lui lah udah utek-utek seketek masuk tu. Aji selego setek na. Tu agi selego seketek biar agak ampunya betul. Aku Otrek kalau kan seketek. Otrek seketek dah. Otrek mana bisa masuk nyokol man. Otrek dulu beku ijon dulu betul. Masukan betul. Oh ijon. Itu keceden. Lah tape lah. Ke bawah seketek le dah. Ke bawah tek. Ke bawah seketek le dah. Lambik dah. Lah. Masuk le dah. Lah betekong enggak Alah. Masuk lah le. Haya. Udah tunjuk udah tek je. Iyo namo kang gae di kau. Nanti lu dah. Agak takulai apa dah. Ujang. Alap ya. Hati lu dah. Udah ijon lah saketek betul. Hei, kau lah tape lalu na naso Ala utek pada. Ala utek ke? Tu lambik dah. Lambik dah. Ke bawah lah saketek. Haya. Kalau mau dia itu dah mantap tak kena mau masuk ada deh. Apa. Lah tape pia. Tu dah, lambik dah. Lah masih ujung di angin lah. Aji seleh hotel udah. Lah. Jangan atik je udah tu tak kena mau masuk je. Kawan tu lah. Cucu le dah. Ay, ndak ka jadi cik deh. Hai. Kau lah nanti ke. Den sado mah. Ndak baik deh kolor ke tambah lama tambah ketek. Apa kau bonci ya? Banang ke dah. Banang. Ciki kau keren cukup. Dan Bali tadi mah gak ada ahun. Ngelabo. Antal. Itu mangkoknya gak lama okok ko balin. Ahun angok dan mah. Gasar kiri bos. Bos aja saya go. Ujung dia aja saya. Taruh. Ndak ka jadi menjahit deh biar ndak lek. Mana awak tadi mana baik? Mata udah teh usak. Mata kau payah di kadang ndak do dapat mencali deh. Sekali lagi. Kalau ndak jo masuk sekali lagi dah. Dia kalau dapat tekong keren pakai lagi. Itu ceden. Laut agak dah. Gak jaran seketek ujon lah. Udah tangan udah utek ya, atek ya. Masuk ke dah. Lah, taruh lagi.